Rwanda Hot News, kora subscribe, like, share maze ujye ubona amakuru menshi agiye atandukanye. Murakoze. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu karere u Rwanda ruherereyemo. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaganyiye abitabiriye inteko rusange ya Loni ko umutwe wa Islamic State w'iterabwoba winjiye mu burasirazuba bw'igihugu ayoboye. Imbere y'inteko rusange ya Loni iteraniye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaganyiye abayitabiriye maze ababwira yuko hari imitwe iri muri aka gace ayoboye ahangayikishijwe ngo n'ibikorwa by'imitwe y'iterabwoba ikorera mu ntara enye zo mu burasirazuba bw'igihugu, harimo n'igendera ku mahame y'idini ya Isilamu ya Nuwa Islamic State. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko umutwe w'iterabwoba wa Islamic State winjiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwikiriye abarwanyi ba FDLR na ADF basanzwe bahafite ibirindiro, nk'uko Actualité dukesha inkuru yabitangaje. Abarwanyi ba ADF bari ku butaka bwa Kongo kuva mu 1995 bashinjwa ubwicanyi bwahitanye ibihumbi by'abasivile kuva muri 2014 muri teritwari ya Beni muri Kivu ya ruguru. Kuri ubu abarwanyi baguye ibikorwa byabo bigera no muri Ituri muri teritwari ya Urumu, intara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yo mu karere mwayagezwagaho ku bufatanye na MTN everywhere you go. Dukomeje mu gihugu cya Namibia, abaturage barigaragambya banga impozamarira bagenewe n'Abadage. Aba baturage bamaganye icyemezo cy'indishyi z'akababaro za miliyari imwe y'amadolari y'abanyamerika ziherutse kwemerwa n'Ubudage nyuma y'uko bwemeye uruhare bwagize muri jenoside yakorewe ubwoko bw'Abanama n'Abaherero. Ni imyigaragambyo ije mu gihe hari hashize iminsi amashyaka ya politike n'abayobozi gakondo bo muri iki gihugu bagaragaza ko icyemezo cyo gutanga indishyi cyafashwe abagizweho ingaruka n'ubwicanyi batagishijwe inama. Muri Gicurasi 2021 nibwo leta y'Ubudage yemeye ko yagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe abaturage bo mu bwoko bw'Abanama n'Abaherero bwo muri Namibia, ndetse Ubudage bwemera gushyiraho ikigega cya miliyari imwe y'amadolari y'Amerika izafasha imiryango yagizweho ingaruka n'ibi bikorwa by'Ubudage. Imyigaragambyo harimo kubakirwa ibikorwa remezo, serivisi z'ubuvuzi n'ibindi bikorwa by'iterambere. Kuva mu 1884 kugera mu 1915 Ubudage bwari bukolonije icyaje kwitwa Namibia, cyari gituwe n'abaturage bo mu bwoko bw'Abanama ndetse n'Abaherero. Aba baturage ntibakunze Abadage maze batangira ibikorwa byo guhangana n'ingabo zabo. Biza kuba ngombwa ko leta yariho icyo gihe mu Budage yohereza General Rotari mu guhangana n'abo baturage bari bamaze iminsi bigaragambya. Uyu mugabo yazanye amatwara mashya adasanzwe, aho yongereye umurego ibikorwa by'ubucakara byakorerwaga aba baturage, ndetse akajya bafata akabajyana mu butayu bwa Namibia, bamwe bagapfirayo abandi bagakorerwaho ubushakashatsi n'ibindi bikorwa bya kinyamaswa. Ibi bikorwa byose byishe abantu bari hagati y'ibihumbi 65 n'ibihumbi 80 bo mu bwoko bw'Abaherero, n'abandi bari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20 bo mu bwoko bw'Abanama. Naho muri Afghanistan, abatalibani basabye guhabwa ijambo mu nteko rusange ya Loni. Abatalibani bari ku butegetsi muri Afghanistan basabye ko nk'uko abayobozi b'ibindi bihugu babigirirwa, basabye nabo guhabwa ijambo mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye iri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuvugizi wa Loni Stefan Dujarric wavuze ko ku itariki 15 Nzeri uhagarariye Afghanistan muri Loni, Guraman Azizak yandikiye umunyamabanga mukuru w'uyu muryango Antonio Guterres amumenyesha urutonde rw'abayobozi b'iki gihugu bazitabira inteko rusange. Amakuru dukesha France 24 avuga ko nyuma y'iminsi 5 ngo Antonio Guterres yongeye kwakira indi baruwa isinyweho na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afghanistan musaba ko bakwemererwa kwitabira iyi nama iri guhuza abayobozi b'ibihugu. Dujarric yavuze ko kugeza ubu nta cyemezo kirafatwa kuri ubu busabe bw'abatalibani kuko bwamaze kugezwa kuri komite ikwiye kubwemeza cyangwa ikabwanga. Rwanda Hot News, kora subscribe.